Ibanasha mashikuna shuhatun napaita chayachishpa katipanchik kunan punllapika kotama llaktakunapi kanajupanchik hasta wangarin kaypika riksishpa katigripanchik ñukanchipa mashikunapa llamkaykunata. Conocemos que Otavalo pues tiene varios artesanos y el día de hoy nos encontramos en Cotama para conocer a uno de ellos, Masi Jaimito. Anji masigo tukuisa uyanajo rikunajo masikunama shuhatun napaiguta chaychipanchi ñukanchi kawsaygupika shuk ruraykunata micharipanchi masikuna. Chinakaspaka riksichishpa katigripanchi masikuna alisa muska kapaichi. Ñukanchi kawsaykunapi kamasigukuna maymandami hari warmi llamkashpa katipan rikuchirinchi warmikunapas imashinata yanapashpa katipan kay proceso pactarisca kapachu kunan pachagupi kanillajupanmi mama Elenita imanalla takapanchi imaguta rurashpata yanapapangi masigo kusagutaka kashna wakinbi pedido imatiaupika wayka trabajapanchi mastimi wawakunandi china kaykunapi shina urdishkakuntapi lluita wawakuna aydan yakutin kashna kanillaygute ma aydapan pedido tiaupika familia trabajapanchi shina mastimi franca ukunata churachun tuki colorgutami kanillani shina yana ukuna suku ukuna de colores tukuy ministrishka kuta kanillachukupika aydapanchi Nika stigo mika pan Luis Maldonado Tuntakin. Onaitami kaita zancas para causa sinacho. Tal vez kangami unos 25 años también kaiwanga causa panchi. Kaita ka pitata yachachiparka o imashinata ñakallarishpa katiparkanki. Bueno, kai cosas gotaka casi desde hambre kai manda pachami kaita ka sina shasha gorras para causa pascani nacho. Chay tiempo pica más mi trabajan kaparian, o sea, casi trabajan kaparka casi topilla. Zakta conas de kaita ka trabajan. Pero ya tiempo con ella les para hago saques para catiparca nacho casi tu pisa te conas de saques para catiparca kai pica rapanch miche busunis para rapanch o una chaqueta o una saco ni para rapanch nacho chay ka rapanch me shu mi cansi pipares para nacho para cuenta una rapanch nacho masivo Nishpa semana gupika mashna tata awapangi mashna sacos kuna yuxipan normalmente que shukja trabajas para shu picha chunga gutame semana cosita rapanch kay pachakunapi kañarrimashpa katinajupashkanchik mashikuna shinaka kay telargo piña ashaguta kikingunapa rikunajuparkankichik imashinata llamkan kaypika ña kay mangagukunatami ña shinashpa katinajushkakan nacho shinapas ninajurkanchik kay gukunatapas shuk tulpukunatapas churashpa katin shinaka chaykunatapas ña riksishpa katigripanchik kaypika rikunajishkanchik kingukunata iman shinapas shuk águila kaykunaka kikimba diseño kunaka panga panaño capaz diseño kapancho no kaykunaka ño capaz diseño kunaka pero chay figura kunaka casi punta con esa pitam chay kunaka shinatias kapanche kay siempre su trabajo ni para rima pancho nacho chay kuna manda mi kay kunaka shinas pakati pas kapancho nacho Kunanga kaiguman chayamupaskanchi masiyukuna kay pushtuqupimi mama Elenita kaña awaska hipa kaña shamupanmi kaygumanga imagutata ña awashpaka apamupanki kayguma apamupanimi cuerpo gota imasha rikuchijuparka cosa ñakuta apampani mangas gota bolsillo kunata y capuchago kunata y shinashpami ñakutin pegapani kashna forma pegapani máquina rectagopi kay proceso gotami ña paktachishpakatipan mama Elenita imashinata kay Cotama ellos yaktapi hasta ungarin kay proceso ka kikin una rikunajuparkankichi awashpami shamupan nachu makipi rurashka kunakan shinashpa kunambi kaña churajungapa acabado terminado ni panchichayukunata riksichishpa katigripanchi mashikuna kay tukuytami hasta ungarin llamkashpa shamupan kay Cotama ellos yaktapi kunugumi kay churajunagu kapan shamunalla kapankichi masigukuna kaygupi asasha kulkigupami kashkan sankanchi kawsapanchi Cotama gupi sector kapan imasteme San Vicente de Cotama nipanchi a una cuadra de la empresa Pinto nispa dirección de Copanchi vía Selva Alegre y sábado gota sino Periagupi masteme frente al casa de turismo kapan a calle Modesto Jaramillo
Nacho, Chinaka Kikinguna Estawangarin kay números telefónicos ni panchi kay ukunata mutus papas kayachitu shapangichik 09 93 78 48 44 yupay gukunaman manakashpaka 095 99 88 52 3 yupay kunaman nachu yupay chanchi kay guma yaykuchishkamanda riksichishkamanda iluman uyachiganta ñukanchipas kikingunaman riksichishpaka tipanchi pagi mas teme kay peñuka hogarguma visitanga pashamu pashkamanda y kay peñuka pishinka trabajo kota riksichipashkani entonces pagi Shamupangichi masi ukuna ni ashuguta apashpa mirina hupanchi masi.